Nakon što me pun kurac youtubera iskopiralo sa ovim tu videom gdje sam reagirao na balkanske trepere kako zvuče bez autotuna, odlučio sam danas napraviti i reakciju na youtubere kako zvuče bez autotuna, točnije youtuberski nastupi uživo. Inače da, jedan youtuber koji je imao muda reći da sam ja ovo prvi na Balkanu snimio i da sam ostalima dao inspiraciju je bio Dorian, tako da veliki pozdrav njegovim putem. Naravno YouTube je free platforma, tako da svako snima šta želi, to nije moja stvar, odlučujem. Ali eto, hvala Dorianu što me spomenuo u videu, također posjetite njegov kanal, znači bit će u deskripciji, obvezno ga svi subscribe-ite. Tako da pozdrav svima ljudi, Dinocact ovdje i dobrodošli u novi video. Vidite svi naslov klipa, znate svi o čemu se radi. Znači, danas ćemo reagirati na youtubere kako zvuče uživo, točnije kako oni zvuče bez autotuna. Iako manje više mislim da većina u današnjem videu ne pjeva s autotunom, točnije njihove pjesme nisu s autotunom. Ali ipak drugčija je stvar kad se pjeva uživo, jelte, nego u studiju, tako da danas ćemo raditi tu reakciju. Ja neću puno srati, uglavnom svi ostavite like na video, imamo 500.000 like na ovom videu, subscribe se svi ako još uvijek niste. I da, ako još uvijek niste, pogledajte ovaj tu obavezno video, znači to je dosta ozbiljan video jer postoji mogućnost da će se šišiti na čelovo, tako da eto, pogledajte taj video na brzinu, ali ja sam stvarno više nesredan, prelazimo na video. Ok, znači za prve youtubere sam odabrao Andriju, Jo i Anu. Oni nisu pjevali svoju pjesmu, oni su pjevali pjesmu Senjorita, ali nema veze, opet je uživo nastup, tako da razumijete. Da, ispričam se ako mi je čudan moj glas tokom cijelog videa jer razbolio sam se opet imam temperaturu, opet me glava boli, nos mi curi, tako da nemojte mi zameriti. I da, zaboravio sam reći, obavezno mi u komentare pišite omiljenu vašu pjesmu od youtubera, znači bilo koja pjesma koju youtuber snimio, napišite mi obavezno u komentare koja vam je omiljena, a mi prelazimo sad na video, znači da vidimo. Ok, ovo je bilo na BTF-u. Zapravo mislim da je većina bilo na BTF-u. Ali ajmo mi to čut. Jao, evo Ane. Da malo praćam. I da, nadam se da neću dobiti copyright opet, jer morat ću malo pauzirat, znači nemojte se ljutit na mene, morat ću malo pauzirat, ipak copyright ne smijem dobiti, tako da nemojte se ljutit. Oh la la la. Evo Andrije. Oho. Izlazi čovjek kroz sredinu. Ajmo prebaciti malo. Nema šta, oboje su super pjevači, to znamo svi, tako da ono, njihov uživo nastup. Kako uživo pjevaju, stvarno, svaka čast. Ok, ajme još malo prebaciti, inače da, neću slušati cijele pjesme jer ono glupo bi bilo, video bi trajao 20 minuta. A i vjerujem da niko od vas ne bi htio slušati ono baš cijele pjesme. Tako da eto, ako vas zanima cijeli video možete pogledati ga obavezno, znači na Andrijinom kanalu, ja mislim da, na Andrijinom kanalu se nalazi, tako da eto. Čekaj, nisam ostavio like, bam, like, to je to, ajmo dalje. Ok. Malo mi je čudan, malo prije bio dio, ali dobro, ajmo dalje. Oh my god, oh my god. Inače da, primijetio sam da dosta ljudi stalno, znači kad god neki youtuberi snime video, znači jedna je ženska, jedan je muški, automatski to znači da su oni u vezi, da će biti u braku, da će se ženiti, da će ovo, da će ono. Znači ljudi, stanite na loptu, nema veze ako neko nekog poljubi u video ili nešto slično, ne mora uopće znači da su odmah u vezi ili tako nešto, tako da, mislim, kužite valjda ono, treba imati prijatelja, logično, tako da, ok, zašto sam ja objuto, what the fuck, ajmo dalje. Još imamo malo. Ok, da imamo taj zadnji dio. Odlično. Odlično, još je strana pjesma, tako da stvarno svaka čast Andrija i svaka čast Ana. A mi idemo na druge youtubere. Što se dalje youtubera tiče, imamo Baku Prasta i Lazića, znači balkanska scena, tako da ajmo mi njih poslušati. Evo, on je na BTF-u, ovo je bilo na totalnom čumbusu. BTF, zašto čemu sam jednu slušalicu? To mene. What the fuck? Ok, sad je dobro. Čekaj, pa ovo nije uživo nastup, what the fuck? Ne, ovo je playback. Doslovno čujem po zvuku da je playback, like what the fuck? Sad će biti moj brat. Tu je Dejan. Uglavnom da, ovo je, ja mislim, playback, kak se ne vra, mislim, barem po zvuku čujem, tako da ovo neću komentirat, ne mogu šta komentirati, tako da nećemo ništa komentirat, pošto mislim da je uživo, ali
A jesam ja glup, nigdje ovdje ne piše da je to uživo, tako da okej, nema veze, uglavnom, idemo dalje. Mislim ono da budemo realni, i Baka i Lazić znaju pjevat uživo, tako da. Dalje imamo Čodin nastup, znači Balkan Tube Fest 2019. Uđi u vodu, tako da ajmo mi to poslušati, ok, reprodukcija. Ok, ajmo vidjeti kako je to Čoda odradio. Ok. Nisam siguran, znači doslovno ne mogu čuti da ove djece u pozadini. Ne mogu čuti matricu, ali dobro, nema veze. Gledam moj meetup, ej! Ok, ovo pjeva publika. Koliko ljudi ima čovječe na ovom BTF-u je. Inače da, dosta vas sam pitao zašto nisam dolazio na BTF-ove. Ja nisam još dosad nikad bio pozvan na BTF. Točnije, na onaj prvi sam ja mislim dobio samo čistu ono običnu kartu ili VIP. Nećem se tošao, uglavnom nisam mogao dobiti ni prijevoz ni smještaj, tako da nisam bio ni jednom BTF-u, ali ono, ako me nekad pozovu, ne znam, možda nekad dođem, možda ne dođem, tako da sad znate razlog zašto nisam bio na BTF-u, ali ajmo mi dalje. Ok. Atmosfera super, je. Dobar je Čudarinjo. Dosta dobar nastup, iskreno. Tako da, ajmo like na ovaj video, a mi se prebacujemo na iduće youtubere. Ovdje imamo opet Andriju Jo, ali ovaj put sa Jenny Martin, znači pjesma je Opusti se, tako da ajmo i to poslušat. Ovo mi je jako dobra pjesma, inače. Ako to želiš jako. Neka se desi šta smo htjeli, samo nas korak deli. Inače da, vidio sam da u prvoj reakciji na trepere kad sam snimio, jako puno vas hoće da snimim pjesmu, znači bilo je skoro 20.000 lajkova i 170.000 pregleda, tako da to je ja mislim trenutno moj drugi najpopularniji video koji imam na kanalu, tako da hvala stvarno puno, ništa, šta vam kažem, očekujte možda pjesmu ove godine, vidjet ćemo, tako da ajmo dalje. Lajkajte naravno i ovaj video ako stvarno želite pjesmu, jer ono, što da ne. Okej, evo Jenny. A, sinu. Aj, Gdje si Jenny, šta se radi? WTF, opet se ja gubim. Okej. To je to. Svaka čast. Svaka čast Andrija, svaka čast Jenny. Evo like i na ovaj video, mislim realno zaslužili su, tako da svaka čast još jedan put, a mi se prebacujemo na zadnji video. A zadnji video na koji ćemo danas reagirati je Baka Prase, pošto eto nisam uspio čut kako je on uživo, točnije ono je vjerojatno bio playback, što je s Lazićem pjevao. Znači našao sam pjesmu, također imam vremena za to i Poni, tako da čut ćemo malo pjesmu, imam vremena za to i čut ćemo malo Ponija, tako da ajmo vidjeti kako to uživo zvuči. Okej. Kako se djeca čuju starima. Okej. Iskreno ja se jezim kad čujem ovakvu atmosferu, znači koliko ljudi pjeva stvarno. Ne znam ni koliko je tu ljudi bilo stvarno ono, ali čuje se da svi pjevaju doslovno. Imam vremena za to. Sad za to, sad za to, sad za to. Vem ti nos.
A, usine, koliko ih je s mobitelima i sa flashlightom, what the fuck. I kako ne vidiš da misli samo na tebe, nisam mili, ali zbog tebe bit ću treper, o. Sarajo, imam vremena za to. Okej. Terca. To je to. Kao što sam rekao, dobro pjeva uživo, znači stvarno. Tako da, čuli smo, imam vremena za to. Idemo sad čuti još Poni pjesmu i to će biti to za ovaj video, tako da ajmo čuti. Čekaj da pustim malo početka. Ok, evo ga, to je to. Početak je ovdje. Ok. Ajde, čujemo refren. Koliko ljudi pjeva, čovječe. Ok, evo kraj. To je to. Ok, to je to, čuli smo kraj i ove pjesme, znači, točno čuli smo, imam vremena za to i Poni. Ništa, eto ga, čuli smo dosta pjesma od youtubera, tako da pišite mi komentare vaše mišljenje. Po meni manje više su svi super otpjevali, tako da eto, stvarno GG. I ništa, eto ga, to je bilo to. Ako ste uživali u videu, pa se like, subscribe, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!